Ejaiduchali mnet ebe edolitasia lamikini tunganan yenda isoma inwe joka eroko ejari itia aidara kotwana. Itebe ikina alimnete ngin Kanu apoti soma ikinos esisya kakaisare wongono lo buklo pingire ko district alo Serere lu apotu kotuboto ainyito na ko siniana wongone to Karlo atubor adoketait nasodit. Empilo buku pingire Fred Opolot nesi abu orope sisya kalukeda iperito akalaya na kaisirgini kwape iponelo da aisha lamikini kesi kanoda aibuaikin ebukulo pingire toma mapu kotoma ashoman. Tubo results lo apote ukarulo opote tuboto jok inamba ilwe yatakina lo poto dumutu grade lo sodit S4 kepolo ebe abungo arimo semeroi lu lo poti tolomote duelu aisha la mekini kesi idwa kaisare no ngono poto tuboto obuka lo pingire kide talks St. Elizabeth Girls obu domo idwe itomonare lo poto tuboto first grade pingire SS idwe yare pingire township idwe yare Labora High School idwe wogon ido esinyiko kingo kesi bala debe mamne raina washa lototesu level oshomata gogo Sisyak auriaka kai mwalimu nukeza iyala masinoi neja MP Fred Opolot kanoda ganga tilipito sinyesi ainyikokin nepekeda asomukena dokita etikangin. Ako kabo domu ochenika Segirinya Andrew lumuta makesina kaisauni kanyadu mga yalama noa neja MP apeda ngesa ganga kiniso kede palisi keda bafu so poldo nga yalama noi ko kanga so buo swama amakisini kaisare no kanyare sa yalama ngo division 1 yalama ngo MP abunere adolo kini ngoda anyunu ponena jari ngo keda yawnu ngoda gangata kede palisine ko keda kalaya koto Aisha lamikini MP anu aja udukeda o mission ajokaka awanyinebe shalamikini ngese duwe lu etodi asai tubuna job so kwa bepingire township apoto boy kinake diwa kaisara no kan ido apoti yare odumute first grade yala maseduwe nara adumtui palisin le panelo setara seni a 5 mwalimu nuda aponi shalamikini anu akaza somna ajokan Karaida etubito sesisya kalua Dr. Nasodit Solomon Peter Polon Somero Labori High School nesedolorit ebe mamlui po ati chepa kepedorete ainyiko kinikeda asho manikeche tomatukon na ikanyetape kotupitete kadakada loda isirigin. Kutenga limu nebe neni ngesejai iso akosa kuria naipol nara ikanitine Labori High School iko kiene dumu division 1 yena dum tamakisinu akiara keno ajokuka eriko kiene ejaske da langru na itacha ni sirgin le somero nepeta yodue ngunu kere iwongon iuni eri duelo ajai alangrinati otache kesle somero dodo kwape jata re somero kede aina peta na anyu nebe sinyiko ikiti duaja auto somero aponi jaki na kesi kwapu na enapeta ngun anwanyu nebe salete kese jaso somero. Francis Odamal Apollo nesemero pingire senior secondary school nesebala da ebe tere ikina isomero iluipu no iluo senior ubuklo ko pingire ka Ekadakada la computan laboratories ka sishana kinak ibori yende totally sishana kinelo a subject anano ka science ka computer mamme in laboratory pingire secondary school anachana kinakero na science so tupakini library da mame ishana kinaka mame dolitos Fred Opolot nesabui sumun aitodolikin aimonyona neja minister neya itakrono ashomani kaboli asho ko Uganda Janet Kataha Museveni tubitosidwe luko nyopole Ekadakada osemero ekech iwanyu njebe mame science lab mame library ikidioki shana kinak kais le peritisha na kina emamete kepolo ebe arengara kango isemero laite monokin achokisho kwangon ajeno ngebe tubete duelu yatakena obuka lo pingire. Kanuka TV East Alexander Makei Okori.